Dobra, dobra! Ajde mali, do konca! Zdaj podaj, zubi! Bravo! Ajde! Bien, Široko. Lijepo. Pojďte ga! Staj! Ma fenomenalan uspjeh. Tisti, ki se ne bavi nogometom i tekmovanjem, sploh se ne zaveda kakšen uspjeh to dvakrat zapored. Da su Domžale u Ligi prvaka, svaka čast fantima, ja sam iskreno od srca čestitam, čestitke klubu, čestitke vsem, apsolutno fenomenalan uspeh, ampak imamo mi še i mladinci i kadeti, še 2 kola, upam da bomo to vzdržali, ni enostavno, ni lahko, svi se bore za obstank, ampak še enkrat velike čestitke fantima.